Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi markas besar kelompok Dnieper dan Vostok di wilayah Kherson dan LPR Republik Rakyat Luhansk. Putin mendengar laporan dari Komandan Mikhail Teplinsky, Oleg Makarevich dan Alexander Lapin. Pada pertemuan di markas besar kelompok Dnieper, Presiden memberikan daftar ikon juru selamat kepada para prajurit. Kepala negara melakukan perjalanan antar lokasi dengan helikopter. Video dipublikasikan pekan ini. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Avdiivka, salah satu posisi garis depan pembela Ukraina. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. Di sebelah marinir, tentara unit penyerangan udara, mekanik dan artileri. Di sebelah pahlawan kita, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 418 belum ada tanda perdamaian. Группа Днепра занимает оборону в соответствии с распоряжением. Командующий группировкой генерал-полковник Макаревич. Здравия желаю. Воля! Шутер. Здравия желаю. Товарищи офицеры. Садитесь, пожалуйста. Ваших прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаю здесь, по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.